Komisi benta ban ailat yaki Samla Plie bikin yo ban thiet yaki kot ki badan kam hakador ka babet ka babiang ka khat sau pra college mairang haringkat ka jiatrai lang bat ka khasi book agency Shillong haka arpu sau tre unai lor arhaja arpusan kala penlong yaka book fair ka ba ars ngilenter hapo auditorium hall jong college ha mairang mission Hakani ka sngi la khap ribbon yakani ka book fair kum ka dak ka jingpli dau principal ka college u Dr. Boldness nong haringkat ka jingdon lang ki no hikai ki Samla Plie nolor ki wei nolor kata ka college kala yo ban no Synniang ru yaki kot syaka Samla ka badan jing Duna ki Dkhot man kum ka dak ka jingerap na kaliang ka college Haka jingkran u Dr. Boldness ulaong baka college tang bakala penlong ya ka book fair Henry ka yarap ru ban no Synniang yaki kot bola kentui ki Samla Plie ki basam jing bakin wan syakmat khnang baka college kan yo ban ai jing yarap This is a third book fair we do organize in our college. Jadi kesin Meghalaya, kabah organize Yakan a book fair. This book fair is not, as I told you, is not meant for me, but for you, my dear students. Namata Jofi, don't go in the class 11, don't go even class 12, the Dkhot. They, the first semester, go not on Paidbah. Kanika goes to my NEP, Kabangi Karen, go on Dkhot Nimdan. They, the Kaba Sokumen Chigune and the board. Kalian juga tu principal, dapat kecukupan crowd, ban yang yo yang kena laksai sifat, ban organize yang kena kabu fair. Itu kena kita dancingnya, apa burang, ondru kena kita duk sisa kita melak pencetak. Yang kita tunggu kita tu, ban sekemat, dia tu ini dinyalap dengan tajupi. Ban Dkhot kam day kama sup, nama direm Dkhot, apa bidang kecingnya? Mau dan mau burang kau nila pendiam. Yuma isa rekleba reklani, librarian jungi, bagi asisten librarian jungi kita. Ya pendiam ikut Islam, ante po library jungi. Tambang ngekena, bagi kot dinumdap nangga jumpi. Kita kenal happen trip pendiam. Kapai bidang labajong ka, labajong Dkhot. Dina bila dia pada kimsuron kamsu, bila benai triklat jungi. Jika college ikroy, then sir, imut dalam perkara dengan reply atau komiti, penimpan ni Dkhot jumpi kemarin, kampung dia penjat, thopha, sumarha, uleki, to, ini Dkhot pakim surat kamsu, gaban sini, insir dalam angka jumpi. Tak kalau kecing kuat apa jumpi, jumpi student kecing. Ini prestasi. Ini lagi ni, kan? Ini ni, prestasi ini. Ini Dkhot juga, benar. Apa yang Dkhot kian kilo, riu kilo tak kian. Ini kita tesis juga, kita tahu status and problems of higher secondary school in Mairang Civil Subdivision, West Kasial District, Meghalaya. Ini kita tanya kepada West Kasial, mereka berkat Meghalaya atau pun banyak ini. Ia kita dapat kepada rakyat degree PhD. Jadi macam ni, kira top ni, kerana punya PhD. Okay, tak problem ni kan? Benda, kan ni kadol, not my case I can do. Why not you? Right? Kan ni kalau empat atau enam semua ni, titik nak top, jangan ni top. Terang kepada try, jadi kau berapa kita hack juga. Jadi Dkhot bisa turn into a book. Bisa pengelai kan pun Dkhot. Dia kata apaan, sampai apaan, kepada kalian tu di university ko ina sumase ka to pagpili to this is we make it into a book. Kenapa ki yo betalam kiwe garo. Habatin Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam Duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.